Yo jamme kise woni moɗon hande hiɗen parti Verona on ga ɗon noon hiɗen kayinte ɗo Mantova ka commune ɗon no carte ɗo ma innen province ente ɗo Castelbelfort ɗum ɗon no woni anda hoorema haray ko caɓum tawa kun e nder Mantova on hande noon mi haala noon noon yimɓe balɗo helan publia hande hiɗen ari ka ñalande haaju banda men ɗo banda men kajjata ananda hoorema on yiƴinomo sayigo kamen yahno ɗon ka intervention makko ɓe wanno ɗon ka senko ka juulirde hande hiɓe ari ɗo e fi needi ente ɗen needi ko wonta janggo meɗen on kon nomi wirta on noon nomi ɓoyri wirde noon si a yi ɓiɗɗo darji ko nene hande si e woni ɗo min simi woni ɗo ko Allah e ɓe bandiraɓe ɗo ko Allah e neñiraɓe Allah e ɓe sonnaɓe ɗo hande noon hiɗen ɗo ɓe sifanta on seeɗa ko honɗum woni sombo nde ñalande ɗo e ko honno ñalande nden feƴƴiri kono ko adi kon taw mi jontaɓe micro ɓe présentant ɓe andintina on konno ɓe inte e ko honɗum woni golle maɓɓe ɗin tigui tigui fi ɓe anda ɓen ɓay haray sika haala annasara yankoɓe woɓɓe no falti ɓe haalnen ka pular seeɗa ko woni golle maɓɓe ɗe assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray min salmini on mi weltaniki on ko noddiɗon men kon fi ɓe anditali on ɓen ɗo wawi ɓe andinde ko honno makete ɗo e ko honte ka meɗen e ko honɗum woni golle mon ɗen tigui tigui haray ko Kajjatu Diallo mi wiyete mbuyno andirilan Kajjata e haray ko momi iwdi Pita Timbi Madina hande meɗen invité ɗo woni Paye Koykoy e mawɓe muɗum ɓen e fiyo événement ɗo e présentugol horde nden iwdi madde ko woni réalisation horde nden e iwdi mad origine mum on ko pays ji jelu koye continent hombo e horde nden iwri haray noon intention événement on tigui tigui wona présentugol tun horde nden mais ko fi créyugol ono lieu hara himɓe buy wawa fottugol ton ko ɗum woni italien ɓe ɓen hande par ce que yari italien ɓe ɗo indien no ɗo e sénégalais no ɗo guiné on hino ga culture différence culture fiyo fottu fiyo suusindire fiyo yewte e hoore ko dewti kon façon nediji ɗin par ce que hande kaduna o fewndi ɗo e famodiral ngal hino satti fi moƴƴi noon ko ɗum woni minen komin origine guinéen min ari ɗo hari min jandi seeɗa min ari ɗo min fuɗɗike jiidagol fayɓe amen ɓen piiji buy haray ɓe anda e namuji amen ma hay si ɓe andi piiji gono toon jaltugol yewtida kañum e goreɓe maɓɓe ɓen sattanayɓe seeɗa donc si ɓe yiyali minen mawɓe maɓɓe ɓe meɗen hikki yesso e piiji ɗin haray sattanayɓe seeɗa kamɓe gadi e ɗumannagol e sendudugol e goreɓe maɓɓe ɓen namuji maɓɓe ɗin haray ko fiyo affaire éducation interculturel ɗo et ces derniers temps là mi fuɗɗike waɗugol comme éducatrice islamique et culturelle donc min waɗa événement ji e onno mi occupe to kadi wano e mawɓe buy wano italien ɓe ara jombidirɓe e misal e ɓaleɓe sénégalais ma guiné haɗa ɓe mari affaire on difficulté famodiral ka nder dewle e hoore culture on façon nedi ndin donc ɓe nodda lamɓe humpito ko honno way ko honno ɓe duwa ƴettitirgol muraji gono toon e hay assistance social on ɗo Castelbelfort ɗo min waɗay o tigui no assisti fi ɗum ɗon moƴƴi e probléme ji heɓoto toon seeɗa joni sago maɓɓe kamɓe kadi ɓe faltoto ɓe anday namuji façon needi men ndin konno wayi par ce que probléme ji gono toon ɓe yiide ɓe jiiɓo ko honno ɗum ɗo woniri aray ko ɗum woni intention o projet amen ɗo alhamdulillah no yarde yesso moƴƴi noon ɓayo e ngal ɗo commune on Castelbelfort e occasion fiera non solo fiera Castelbelfort 2025 et 2025 ɓe inni ɓe faala yomi organise o genre d'événement ɗo aray ko toujours ko fi créyugol conteste ko ɓe innata toon e italien inclusive o e conteste tumbidirgol façon yimɓe buy hollidira seeɗa mo ɓe façon nediji mum e pensé ji mum par ce que ka science ɓe wiyay langue on tigiri no wona différence e famotiral ngal misal min mi ari ɗo ari duuɓi ɗin to wi seeɗa kono ari fayde o tigiri janɗali moƴƴi yewtidugol e janɗuɗo ka meɗen ma mawɓe ɓen ka meɗen piiji gono toon miɗo yewta hara ɓe faama goɗɗum ngo min hara conteste komi janɗi ɗon ko goɗɗum ngo yaltata donc noon ko ɗum ɓiɓɓe amen heɓaɓe ɓen ɗo no heɓude o probléme ko ɓennata ko double identité ɓe naamu ka suudu ɓe kita naamu ka suudu ka yaasi ɓe andu façon naamu ko e nder honno marɓe religion islamique on meɗen basi kadi moƴƴi e dina kam si ɓe heeɓi par exemple probléme e culture pullo culture italien ma sénégalaise yo tigui landi tigui on ɗum dina islam o yewti e nder on éducation on ɗo fi o tawi ɗum comme so fi affaire dina kam par ce que no kadi nareɓe busino landade lan fi muɗum meɗe jewtude fi muɗum fi o double identité ɗo aray alhamdoulillahi ɗo sindako on ɗo maire on ɗo ɓe apprécie moƴƴi hunde par ce que ɓe faala joni yen andidir yen suusidir yen ɓadodir saabu nako ɓiɓɓe meɗen ɓe woni hoore futur men o ka haalwol ka fi ɓiɓɓe ɗon mi yiiɗo ko yewtano ɗon o yiminiɓe ɗo payko ngo ari ɗo yimi ɗon tuuru eɗen andi ko gimol meɗen
jama on hoyfintenayi kono ko gimol yimetengol ka dennaboji ka peeraji ka haajuji tigi kala ka hittande waɗi wo ɓeydete ɗon en yiiɗo nane min yiiɗo nane on waɗi pay koy yoɓe folotir on waɗi on ñembini mana woyndu yoɓe yewɓe ƴogo e ndiyam ɓe ƴogira kore ɗen ɓe ara ɓe wayla ka miranji muɗum ko adi kon ko honɗum sensation hombo wonani on yi'ugol ɗum ɗon ittugol ɗum ɗon ka fuutari tigi adda ɗum ga ɓay hiɗen andi ka meɗen jama on ƴettay tigi kore ɗen yaha kañum e miranji ɗin ka nder pitaji ƴogo e ndiyam adda waɗa ka loonde fii ko mawɓe nafitora ko honɗum e sensation wonani on ɗum e kadi ɗin landal ɗimmal ngal haɗi ɗon habbori o jama ɗo fof tigi on sensation momi heeɓi on ko hunde min tigiri e hoore am mi wawali e on saayi mi waɗali awa komi sifana e komi yii ko ɗum noon ɓeynata namuji ɗin namuji mawɓe meɗen ɗin namuji ɓurɗe ɗin labade ko annduɗa kon ko hunde ko nafata joni ko wawoyta nafoygol kadi ko arata ko yo tigiri eto continue ɗum ɗon ekkita hay ɓiɓɓe meɗen ɓen ay mi yii vraiment ɓe portoɓe fof hino ɓaddi ɓe jogude ɓe weltori vraiment émotion o min anda ko a honto haaɗi ɓe weltori kadi moƴƴi noon par ce que kamɓe tigiri hiɓe yiiɗi namuji maɓɓe ɗin law wota yeggita wano vice syndicat on ɗo yewti o enni a kore ɗen no moƴƴinirte no law e kore ɗen no moƴƴinirte no jembinirte noon joni hino seedi no jembinirte noon joni nafata hay e climat on ɗo par ce que piiji boyi haray adday nawnajeji haray vraiment ko yen eto namuji lawɗin ɗi wondi e cellal piiji boyi haray vraiment ɗuman nike o tigui moƴƴi émotion jano ko sifotaki konngol mon sakkitorol ngol hiɗen andi bandira emin boyi hino ga wonɓe janggude gandiduɓe marɓe pehe marɓe ñeeñe ko nelal honɗum marɗon ɗon mi landi fi bandiraɓe ɓay haray onon ko on sonnaɓe no gasa goɗɗi gono toon kamɓe kadi hara koye ɓe andu hiɓe wawi wadde ɓay ɗum ɗo on holli misal wona worɓe ɓen tun onon ko on sonnaɓe neniraɓe marɗo jooma galle onon jooma sundum on yalti on waɗi ɗum ɗo ko nelal honɗum maran ɗon ɓen bandiraɓe meɗen tigi on hara min nayi e fo marɗo objectif ɓe hiyo eto wakkilo surtout fi nedi fayɓe meɗen ɓen eto ɗen wakkilo ɗen hay menen sonnaɓe meɗen wawi waɗugol piiji buy surtout y affaire éducation ko ɓuuri kon ko sonnaɓe ɓen ɓurata iwtirgol ɓaawo muɗum haray koye men ɓurta toujours wakkilagol e hoore muɗum saɗa jama buy seni keɗo sonnaɓe buy ni a vraiment ɓe weltorimi habbanoki kadi noon ɓeɗo fof yo seeno ga onon kadi ɗon tawa e seniɓe meɗen weltori moƴƴi noon haray mi innay kala miijiɗo objectif ji ko wawata nafugol mo avant tout ko nafata mo e nafa ɓeygureji ɗin fof e nafa lieu ka woni ɗon haray min komi netta ko yo en ɓeydu wakkilagol saabu no nafaki jiɗin hino toon nafa hino toon moƴƴi noon bila men fuɗɗi o projet ɗo ko alhamdulillah haray meɗen tori toujours dowa e hoore muɗum on jarama musidɓe nomi wirta noon no nanirɗon konnguɗi maɓɓe sakkitorɗin ɗo si a sembinali mo ma on si a sembinali ko wonɗa kon si a sembinali leñol ma ngol naamu maɗa o finatawa maɗa diina maɗa kan si a sembinali ko wonduɗa kon ɓe wonduɗaɓe wata habbo ñana no aɗa sembinama hande ɓeɗo no wadde ande onon kadi ɗo wawi wadde haray hiɗen jarna ɓe weltanoɓe jarna onon musidɓe men ɓe pita ɓen sonnaɓe men wakkiliɓe jarna musidɓe men ɓe veronaɗo ɓen jarna kadi ɓe arɓe ɗo fof hande sembingol bandirawo meɗen on ɗo nomi wirta noon remin tun Allah sankay en e saayi si Allah jaaɓi assalamu aleykum waaleykum salam warahmatullahi wabarakatu haray min weltaniki o moƴƴino batte golleji ɗi yo Allah hon nawru yesso ɓeɗe weltori on ko foti wona seeɗa on jarama batte senayon yo Allah hon nawran e yesso projet ji ɗin fof tawa ko nafata en aduna e lakara on jarama foti assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah